gaya. Bertempur dengan gaya. Hahaha. Wahyu anjay. Pokemon api Pokemon si Popo Barbie. Kamera kali. Nice. Mode tempur nih, mode tempur. Au. Apa? Nggak kena, cok. Satu, dua. Gas lagi, guys. ABD tuyuk. Kagak mati, cok. Kok bisa baik sih bocah naik taksi itu? Di belakang sini bocah nih. Ya patah-patah, cok. Sumpah ini mau bohong, patah-patah, cok. Ya, belum tinggal 4 nih. Goblok banget. HBD. Abang ngapain? Nah, ada gua sama dia di bawah lagi sih dua. Ini punya tolol. Lecet banget itu. Satu. Dua. Itu lagi ke kanan berarti, cok. Gue diratain sama orang. Ayo ini ya. Gila, maju polos banget. Gue mah orang-orang kayak bocah gimana ya? Baru main, cok. Asegap. Ambil kepala lu, bang. Kuat. Cok, hidupin di mana ya ternyata bocah turun ya? Oh, ini bocah nih. Ngambang, cok. Astaga. Ya sampah nih gua. Tuh kan bangsat. Mana bocah itu anjing? Monyet lu, bocah nyampah lu, tai lu. Anjing sampahin, cok, bocah gue emotin gua. Lo gue pengen emotin dulu. Tai, cok, sampah. Oh, ini bocah. Lompat shoot gua apa tuh? Ini lagi nih. Ya. Belum maju ini bocah begini mah. Parah ini mah bocahnya. Pengsut. Anjay, udah kayak film-film baru tuh gua. Udah. Bukan ada stack. Astagfirullahaladzim.
Buset. Ini beda squad ya, Go. Yalah bang, nama ada Supipal anjing, udah kayak bocah-bocah ini. Apaan sih ya kata gue? Wah, HBD tuyuk nih bocah nih. HBD tuyuk. Ah, segap. Looting we mas, looting. Belum mana? Oh, di atas nih temennya. Buset PSS bocah, dah. Nih gua end dulu nih. Oh, gua majuin ya abis ini nih. Ayo gua majuin nih. Au. Au, 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 au. Nih. Namanya teori ancaman, guys. Goblok. Bocah tolol banget ya. Gak jelas cuma ini. Ya disampain gua nih. Ya. Ya sampain gua. Bocah itu nembakin apaan, Cok? Gitu. Nok, Cok. Ya sampahin gua nih. Tori ikhlas gua sama dunia akhirat tuh bocah. Ah, segap. Mana bocah nih, anjing. Depan gua. Astagfirullahalazim. Jago nih bocah pakai bareta ya. Jago nih bocah, Cok. Ya Allah. Iya jago banget Reno kamu hari ini jago banget. Gue sampain mulu bos, tai bocah ya. Dah. Dia rengket kan? Iya rengket anjing. Kok musuh aneh-aneh. Mau ngidupin nih. Bagian dah hidupin udah temen lu biar banyak. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu bang. Ya lampitan kita nih anak bawang. Dah bocah. Itu cewek mainnya linglung anjing. Bingung dia mau kemana, Cok. Segap. Ini musuh. Segap pala lecet tuh bocah. Pocel anjing. Kan kata gua juga apa, Bang? Dah bocah ya. Main luar kejauhan dia, guys. Ada yang nembak gua. Aim gua kaki tadi anjing, aim gua goblok ya. Di lag gua, thank you parah mah bang gua. Thank you parah mah di lag gua ya. Dah. Gojaek lagi menghibur banget ini. Ini bocah ngapain lagi? Udah GG bat GG itu gua anjay. Mampus lo ngecas wae bocah, ngecas bae gua met. Mikot anjing gua. Di atas ada anjing. Sampahnya gua. Tembus lu karat kan lu. Mana lagi selain di McD? Ada lagi nih. Apaan sih gua nggak jelas banget.
hamilin kamu. Ayo lo kamu palanya retak ya. Kamu mesti panik ketemu Abai Betawi. Lelele. Buset deh, itu mah jantungnya deg-degan dia langsung, cok. Berdebar-debar itu. Kayak pandangan pertama gitu, cok. Kayak gitu dia. Jantungnya copot satu ini dia tuh, lihat tuh. Lu lihat tuh kak, jantungnya jadi kuyang tuh. Wah. Astagfirullahaladzim. Di sampah gua ganteng banget emang nih bocah. Ya ilah bang. Gua lagi pengen lihat. Apaan sih bang kayak gitu lu ah. Sobat adu aim anjing. Main lu ah. Terus sampah lagi, cok. Monyet banget, bocah monyet nih. Bocah monyet ini mah. Ini temennya. Mampus lo, meleduk lagi. Mana satu lagi nih sama gua. Pajuin ayo pet-petan anjing itu lo nato ini. Ini dia nih. Bocah monyet nih. Ayo sini ya, waim goblok. Ayo nih, ayo gece nih. Bocah monyet tuh ya. Ayo lo. Kenok deh, cok. Jangan udah usah didupin deh, go. Ayo lo, kamu mesti panik ketemu Abai Betawi. Kamu mesti panik. Buset, serepet, tetet toet. Abai Betawi, emot lo, emot. Lu ngeliat tuh joker gue senyum bay itu. Buset. Nih. Buset tuh bocah. Jantungnya copot tuh, lihat tuh, jantungnya copot tuh. Jadi kuyang contar nih dia nih. Tuh lihat be. Ya elah sujud bae bang, belum subuh ego segap. Depan gue nih bocah lagi jalan be nih. Tuh gitu. Karat banget itu mah. Sumpah karat, cok. Ini bocah monyet nih lagi looting. Saya lagi looting, lagi gulung-gulung be. Temen lu mana tong ini? Ayo bang. Kata gua juga apa bang, awas. Lagi. Patah-patah, cok. Ngepris maksudnya anjing. Awas bang, hati-hati nih Abai Betawi. Tuh kan, kata gua juga apa ini? Uset, udah jago banget belum sih gue ini? Gue bingung tapi belum direkrut epos gue ini, buset deh. Bang mana ya, tolong lah bang mana ya. Dikira mah gua nggak tahu kali ya. Tuh lihat apa bocah goblok. Bocah dongo tuh namanya tuh. Ini bocah dongo nih. Bocah dongo. Bocah dongo, bocah dongo ada dua. Nambah lagi musuhnya, cok. Gua bacok lagi. Gemesin teh, lu tau gemesin gak sih? Bocah kenok, bocah sujud. Gua pepeng lu anjay. Itu pepengan maut dari Abai guys, kalau pengen tahu. Nih. Ini juga kenok nih bukan nih. Gua headshot nih. Ayo bang. Tuh kata gua juga apa, gue headshotin. Batu banget dibilanginnya. Makanya jangan sosok patang badan lah, walaupun kasus headshot gua cuman 10%.
Ayolah bang. Ayolah bang, sini bang. 4 lagi ya. Please gitu jangan gangbang gue cok. Gue lemah banget gue di gangbang. Ini bocah ngapain? Anjing. Sumpah goblok cok. Anjing lemes banget dada gue langsung. Bolong cok dada gue itu, sama kepala gue yang bolong ya. Monyet bocah monyet tuh ego. Cing.